kunesimo lesikhona. Kunemfowethu lapha lo bese uyasibhalela abese uyachaza nje kafushane ngitawunifundzela lapha naku la kubhalile. Uthi nginenkinga umuntu wami ngamthola sisa-adola kwaba nginyalo ngimakhele ngamlobola saze sashada but nyalo tintfo tijikile uma ngifuna emagcasi uthi udziniwe. Khumbula uthi sekuphele 3 weeks uma ngithi ngiyambamba nzambama ukhipha sandla sami ngifuna kwathi ukuthi ingabe yini inkinga. Ngamdlala mabhacelana bathathana bona bathi siyashada mina wena wami. So kusenjalo nje siyeva ukuthi sewucalile kancane uyayithinza. Ngifuna kuva ukuthi ke nine balaleli nicabanga njani lento lena. Sisaqhuba manje sitoyihandlisha ngalayisho. Uyakubona sethina ke boma ke sinale nkinga yokuthini ngeva la engaphandle kumnanzi ngifaka itrap mina ukuthi wena once what ngiyaphuma ekamereni ngiyangala ene sengidecide and ukhumbule ukuthi thina boma ke siyalimala hlale nesilonza sa 5 years. Ngangibona ngithule wekhebule ngisazovumbuka amaduze ngisabheka iplan lami liyozivuthwe iqhinga lami laziwa yimzobona ngemphume. Sanibonani babukele emakhaya, gama lami ngibandile Sibongo Kabulunga. Silapha nje ngayo iMpumalanga eYethu TV ngaphasi kwayo iSimo Podcast. Lapha ke balaleli nginabosesi wami lababili. Silapha nje sitodzingidza nje lidzaba kafishane. Ngitawucela ukuthi babe sebayatichaza ukuthi bangibobani kini. Utawucala sister wethu lana asho ukuthi ungubani. Sanibonani balaleli. Mina ligama ngimsesanele ngokaMagagula. Bavame ukungibita ngamazethe. Sanibonani babukeli emakhaya. Ligama lami ngingithemba ngwakaZulu ngibuya kaBhokweni enzaweni yasezwelisha. Sesikhona kuSimo Broadcast eYethu TV show. Sidodzi ngidza tindzaba ke letimatima lesiye sihlangabetane nato emakhaya, emphakathini, emndenini. Lokunye ke thina singothishela futhi esikolweni sihlangabetane nako yivini kubantwana eklasini. Lokunye kuqala emntwaneni asesemncane akhule nako. So sila sitohlatiya leyo ukuthi silapha kanjani, siphuma kanjani ngoba labanye bahambe nako kuze kuyofika ebudzaleni kufike ku-affect emshadweni. Ngiyabonga. Senede vele ke babukeli emakhaya lapha nje sifikile kunenkinga kunesimo lesikhona. Kunemfowethu lapha lo bese uyasibhalela abese uyachaza nje kafushane ngitawunifundzela lapha naku la kubhalile. Uthi nginenkinga umuntu wami ngamthola sisa-adola kwaba nginyalo ngimakhele ngamlobola saze sashada but nyalo tintfo tijikile uma ngifuna emagcasi uthi udziniwe. Khumbula uthi sekuphele 3 weeks uma ngithi ngiyambamba nzambama ukhipha sandla sami ngifuna kwathi ukuthi ingabe yini inkinga. Ngiyabonga lapha sisimo podcast sito deliver sito letha kini ukuthi nasi simo lesi ungabe sowuphuma njani kuso. Batawucala bosesi wami basho nje bachanchachanche nabo nani nitivele balalele emakhaya. Hayi shubile balaleli yona iyavakala kwangathi singadedisa abantwana bayothenga amaswidi sitoyishuba ngoba le inetindlela letiningi futhi inetindo letiningi letingathi funa sitilanze letibhacile sitibeke etafuleni ngoba naso ungena emshadweni kude lesikufihlaba. Nangithi ngifunza ngilalela indzaba yabhudi la. Sisusa singaba kubhudi, sisusa singaba kusesi but angeke sithathe liside ngoba la sitohlatiya kumuntu losekhaya lobhekene nalenkinga lo mhlambe lo sondlulile noma la sekuso lesimo. So asicinzeteli umuntu sitohlatiya sitolaphana. So nangithi ngiyayibuka mina uthi bhudi batholane esikolweni basesebasha bahamba balobolana. Ayiveli lendzaba yokuthi uqale wadlala naye o sesi uqale uyadlala anginemanga mfowethu. Abakucacisi lokho ukuthi kodwa into labayicacisa labayiveta ko lapha ukuthi uthi
bebasa adola batfolane basa adola Abakamdlali mabhacelana. Yes. Bathathana bona bathi siyashada mina wena wami. So kusenjalo nje siyeva ukuthi sewucalile kancane uyayithinza. Ngifuna kuva ukuthi ke nine balaleli nicabanga kanjani lenvo lena. Sisaqhuba manje sitoyihandlisha ngana indlela. Utabe soyasibeka naye esithombeni seswethu lapha eceleni. Utawusho ukuthi ucabangani nganasi sihloko noma ucabangani ngana inkulumo lesevele ibekiwe. Iyavakala indzaba yabhudi lana ukuthi ukhala ngenkinga lenjani. Lokunye lokukhona Bhudi naye la ubeke side lakhe nasesi angabeka side lakhe akamvedi sesi but la bakhuluma abantu labayi2 Yeah. but yena ubeke side lakhe la sesi alikavakali ukuze kutholakale sesi angasafuni kuya nendoda yakhe ekamereni ngahle kwenteke nguye Bhudi lonenkinga cause esikhathini esiningi indoda inokutshela ukuthi ngaze imteke mfaki ayisambona balekile ibale banibale ababalekile and if basayasuka lapho maybe akangikhiphi akangithengeli lutho and esikhathini esiningi thina bafaki isilibele kungithamyane chain bomacici ngiyajabula angeke sonke isikhathi mina nawe ufuna somithana ekamereni why yema lapho Kuhle kakhulu lokubekako seswami kuhle kakhulu lokubekako njengoba sesivilelana uthi batfolane basa adola kuze kufike kulesikhathi sanyalo uthi umakhele wamlobola angithi so nakathi umakhele wamlobola uyabona lana Bhudi ukuthi uvela ayinvodza lenako enhlitweni yayo ukuthi ende kahle abe endela nango sifazana lokhu phela nakathi wamakhela wamlobola akasa nabi avetena lama details lamancane but according to mina kuyacaca ukuthi uyinvodza le responsible lokusho ukuthi njengoba ubala nje wona ama chains lokwana lokwa uyinvodza le capable ukuthi beyingakwenda lokho uyamuva ukuthi uphinze ubhala futhi ubhala lapha kuSimo podcast ukuthi uthinzekile lento imphatha kabi kusho ukuthi kunema efforts lebeka waphosa kodwa akabe angasamsebenzeli kahle No mfowethu angasheshi alimale la ngoba ungangakhela likhaya mfowethu ungendele konke ungidle ngisuthi but lenjabulo lesemshadweni ngoba ukhumbule ukuthi nyalo la ngaphandle akusafana nalesikhathi bathethene ngaso bathethene esikolweni for sure banabo bo 13 15 years tindo tiyashinja bayakhiphana nyalo siyabona kunaleti impahla lebagcoka kunabo John vula gate in wena ungithathe wangibeka endlini angibagcoki labo John vula gate mina angiphumi ngelemalo kwanini mina kwami ngokuhlala la uma ngathola abangani labangangitshontsha ngento lendo leyo idongenda vele ngibone ukuthi wena ngathi khona lokushodabo la uyakubona sethine ke boma ke sinale nkinga yokuthini ngeva la engaphandle kumnanzi ngifaka itrap mina ukuthi wena once what ngiyaphuma ekamereni ngiyangala ene sengidecide and ukhumbule ukuthi thine boma ke siyalimala hlale nesilonza sa 5 years solo ngihleli naso uyakubona ungaqolisa wena uthola ukuthi wenda liphuthanyana waqolisa but mina ngilo lengiyophuma ngalomhlazana ngiyothola lokumnanzi ngaphandle ngophuma ngaleli phutha lelo wena so walibala wakhohlwa ukuthi konje kunendo leso sekungendeka ukuthi la sesikhona lokungqono la sakutholile uyakubona so uvika ngaleli phutha lelo lokuthi wena wabona imessage la kuwe 2022 uyakubona wabona le message lethi hi good night ngathula ngangakubudi ukuthi buyapi le message leyo ngiyoyigcina mina wena so uyideletile ngiyigcine kube yindo lengitawuma ngayo mhla ngifuna kuphuma Kuyavakala kakhulu seswami nangathi ngiyakhumbula nje kafushane kunenkulumo loyibekile lana wayibeka yabasobala ukuthi sesilana kungendeka njengoba mhlambe atikhanza sekabeka mfowethu kunasisimo kungendeka utikhanze angimuntu ukuthi besekalangadelela tindvo letendeka ngaphandle noma abona ama trend kumbe mhlambe bekabona impilo yesimanje seyichuba yendeka kodwa yena abe astuck enzawonye kodwa ngicela ukuthi singabalekeli nali liphuzu uyakukhumbula uyacabanga ukuthi bantu nababatuke ebudlelwano noma sithi bantu bashadile
sikhuluma lana ngeunion yebantu lababili lelapho ke nangu wesilisa angakhona ukuthi nakabone into lethi ayifunzile ngaphandle ayisonzete ekhaya nanangu wesifazane futhi nakunenvo lesha lekahle ayibonile kufuna afike atoyi-addressa ekhaya ngiyakhumbula futhi kafushane uphinze wakhuluma lana info futhi lebuya ibalulekile kakhulu uthi nangisesi kungendeka wabese uyalimala ngemlayeto lo wawutfola efonini mhlawumbe umlayeto lo wawutfola kunati letinvo lesithi tinkundla telixhumana kubo ma social media lana kungendeka wabona imessage mhlawumbe ibhalwe ngilomunye sowugcine yona enhlitweni yakhe ngileyo lesoloku ibusy imundla but ngimbona sesilana the way usabekise the way ubekisa ngakhona angimuntu longakazange adlale fair because info yebantu lababili nawubona inkinga lapha kulobudlelwane lobo uyashesha uyayi-addressa lento ukuthi ikhona ukuthi ilunge angathi seswami ukuthi wena lento uyibona njani kodwa kuhle ukuthi sifike nje dukwelivuthfonzapha sifike tukwesicazululo ukuthi laba bobabili batawuphuma njani ngoba nyalo sakhuluma ngalenvo lesicabanga ukuthi kungenteka bangabe bayendile info lekhona le ngimnje ngithi ngiyayibunga ngendlela kungakhona esikhathini esiningi indoda ititshela ukuthi ingakulobola ikwakhele seyicedzile ngawo ibhizi ngaphandle ayisana so sikhathala endlini kufika iweekend Friday uyafika umuntu uyaphuma uyahamba Saturday uyafika umuntu uyaphuma uyahamba iyana libalele phela kuna sometimes awubona khona ukuthi yabona namhlanje ngaze weyile wena ingakhona ngase ngingahlala ndoda ngiyabuya mina ngisakona satshwala uma sekabe yakona satshwala la kabe yakhona awusiyakubamba wena laphakathi ulimele awukhonda umuntu ukuthi ungalala naye ukhumbule ukuthi if ulala nemuntu usuka ujabulile but uba ulala nemuntu ungakajabuli ayendeki lento lo ifunako so manje wende ngoba vele saphocelela ukuthi vele usemshadweni kumele ukuthi ukwende lo cause egcineni thina bafati siyachuzeteleka kuthiwa wena walelani ugcina wena uba wrong yabisisa lokho nangibuya esayidini lasesi thina bafati libhayibheli lithi mfatu sitsha lesibuthakathaka ebuthakathakeni bethu silula futhi ukuthi uma ngilimele ukhone kungibuyisa masinyane thina sijabulisa into lengasingilutho siyabukela ama TV umuntu bamshaya sibunu bamtshela ukuthi I love you wena na ubuka ubeka sikhaftini ubuka lijarit lakho uyadraya ubuka amablomu ingini ichompu ngicabanga ithi 1 rand buya nale chompu lapha endlini ungabe nalokuthi ngamakhela ekhaya ngamshada ngiyamendela konke ayiphelele lapho siyabuka thine la kubomabona ukuthi bathelile amablomu lapha phasi lapha ekamereni ukhweshisile konke ubeke amaglass ubeke likhekhe labo bobabili badekile konke ku right nabacedza bayadla mfimfi baphakamisa izinga lemshado wena sonke isikhathi na ubuya ubuka amavili kungene bani waphuma la ngibane bekadla kuleti indishi leti kani umshado akusiko lokho umshado ngithi thine soba yi2 sesihlubulele singasenalutho nithi ufuna ungadi nangibhekele na ungena endlini ngibone ukuthi ngijabulile uyakubona na uphuma ngadi ukuthi ngimshiye endlini anjani qhamuka sosilungisile endleleni lesimo losishiye sila endlini uyakubona sisimple ngalenye indlela but inkinga yabo babe balikhuni bana lokuthi bashoda ngamshada ngaso usima ngaleligama lokuthi ngamshada ngiyaniva kakhulu lapho ngoseswami ngiyeva ukuthi sesiphinza futhi simhlafuna kakhulu ubabe la and ngiyavisisa kuhle futhi ekugcineni konke ukuthi sitikhanze nje si logical about this whole thing because ngifuna mina sizame ukufunza in between the lines ne so nangithi sifunza in between the lines ngifuna sibone nanako lekungakavedwa uyayibona le invoter yebo yasho iyachaza simo sayo yebo and kokuthi aze ahambe an extra mile atovela lapha ebantwini noma atoveda simo leabukane naso kuyakhomba ukuthi lona uyinvoter ukuthi kungendeka ukhonile ukuthi reach out ukuthi afunze indvo letikahle noma indvo letisha ukuthi atokwenda lo mshado abe kahle mina lana according to mina ngicela ngejust unginike lifuba kancane sister lana ngitibonela invoter lehambe an extra mile yenda mizamo njengoba uyibona futhi again iyaqhuba yenda mzamo la ukuthi ifuna lesimo sibe kahle ekhaya yenda mzamo ukuthi mhlambe ingabe iyendile into tabo ukuthi ithenga letimbalo ushilo ukuthi
bathela yini ma-bloom lapha uwabala futhi nabala nibale nje tinto letinengana letihle letimnanzi boma-chomp yini lokwe-chomp chocolate nyana exactly ngiyabonga kakhulu so nibale tinto letiningi njengato leto so ngiyayicabanga angithathi lisayidi kodwa ngifisa ukuthi as much as sesikhulume kakhulu ngaye sesi but asimbukeni bhuti la bhuti ubonakala ayinvotsa lezamako bhuti ubonakala ayinvotsa lezamako mina according to kucabanga kwami ngoba uyambona reach out ukuthi ufuna lincedo and ungumuntu kusho ukuthi losane enhlitiyo lelangatelela kufunza noma kufundziswa lolangatelela ukuthi lenvyabo ibe impumelelo ibe kahle so in as much as isiqhuba sibeka konke lesikubeka ngicela sive nje ngaye babe la lesimo landlula kuso asikho mnanzi sibhlunga kakhulu okay but uyafisa ukuthi lenye lengifuna kuyiveta leyingodi kithi leyendiwa nithi bomake ne budi uyavela vele uyasisho simo sakhe ukuthi sibhlungu siyamcinzetela thine bomake sinaloko ukuthi siyahamba kakhulu thine ema-clinic siyahamba kakhulu tinkonzo tabomake siyahamba kakhulu tinhlangano and nala ekuhambeni siye sitshontshe njengoba bhuti wathi usimfati umakhela uhlele ekhaya kanti mfati sowuthole bangani labarong uyatshontsha bhuti mhlambe nakasebenza ngema-weekend uyatshontsha ahambe kusena kwenteka ukuthi sesi la ubaleka nesigaxa senzaba sesi uhambile wayoganga le nakaganga le wafika wenda la kwendako sesi sotithwele ene uyati ukuthi babela endlini sine siphila impilo leso ngeke kwendeke ukuthi yena tholakala tithwele li plan lokubaleka utobuka leliphutha lelincane uyakubona avike ngalo abesena ngilophuma ekamereni ene lokuphuma kwakhe ekamereni ungadijeli ukuthi uphuma ekamereni so phuma nakulomshado ume lapha ugada indlela nayivuleka abaleke netijumba takhe lokukhulako kutawukhulela lengaphandle sinako thine bomake ngukufihla lokho uyakubona uthola ukuthi sengivele okungqono lengaphandle noma ke akunasiso ngivele okungqono but lo wami la endlini angisamboni angumuntu angisamboni abalulekile kanzi futhi funa sikhumbule balaleli babukele emakhaya la ngaphandle kuyaganga siyabona abafakile bo cinnamon and milk cinnamon and coke in uthola ukuthi seso uhamba ohlangana nabo labo cinnamon and coke uyakubona la ekhaya baba yikho lenzaba yabo cinnamon and coke ene uyasaba kuyivete ekamereni ukuthi hey phela la kune cinnamon and coke ndathi ngiyithatha phi ku ngcono vele ngisale ngibalekela ka cinnamon and coke la sengiziniwe la angizange ngadlala angizange ndalutho ngalena sebangikhombelele ngazange sengikuthole la endlini so diningi letindlela letingenda ukuthi sesi angaphuma endlini but uthola ukuthi ngumuntu lo straight but mina sengithole abantu laba ngikhipha endleleni angisamqabangeli yena sibonga kakhulu sesi mina ngifisa ukuthi manje kafushane nje sizame ngiyabona sosonzela tukenza manje yabo sisisa lenzaba ngiyabona osonzela hey sengilenye indzaba le ngeva na ubeka nje uthi kunabo cinnamon and coke le kungicondzisa ukuthi mhlambe singabe sesifinyelele nantu kwenzaba yayo inkonzo yasekamereni lokusho ukuthi nasese futhi lenye into lesingeke sayibaleka kungenteka soqala kureacta ngana indlela ngoba uyabona ukuthi ngathi akukho vele lokwendakala yebo sengiyo indlela yakhe nje ukuthi akhona kushesha nje akhweshe kuyo lenkinga lele abukane nayo leyo kodwa singasabi asibuke nangalendlela wenda njani nawubona ukuthi endlini unababe akasendi lento lele wena uyilinzele wenda njani ukuthi uphume kule nkinga lena ngoba lengaphandle so uyathi kunabo cinnamon and coke and situ kwama social media kubhalwa tinto and lapha sitfola kunema video futhi ma video leseka veta tona letinto lebekudzala siyathi ukuthi tiyafihlwa naku lokwetinto ukuthini sibona abantu baqhuba bendawo namacansi baveta khona lapha kuletinto telichumana sesina ingqondo iyatatatela ibe seyithi imgijimisele ngadi lenvo leyo so sithi kwente kanjani ukuthi sesi atikhanze angumuntu lokhona ukuthi kunokuthi abalekele ka cinnamon and coke kodwa invodza yakhe la khaya ibe ngile full combo ibe ngiyo lenvo lekufuneka yona kuze sesi abe kahle okay lapho ahluphi angithi wena unalomuntu wakho la endlini la ufuna ukuthi elele vele bayenele ngaphandle
yenda wena lento uma ukuthi uyanatha umnike anathe uma ukuthi wena something kube kumaphilisi kumbe yini ukuze nawe uthi ufile uright angithi ungambalekeli uyele ngaphandle because lo muntu lo ngaphandle le ukuthi aze abe nalamandla lanawo ukuthi wathatha kuphi nawe awuwada angithi but njengoba uyabona ukuthi umuntu wami ngiyamthanda unless ungasanandzaba naye vele uyabona ukuthi umuntu wakhe uyamthanda ngithi wena njani even niyahlala noyithi umtshele ukuthi okay ikinga yethu thina ngathi ukuthi ngathi nje kulesikhathi sethu akukholula ukuthi singahlala nawo ngithi mina okay baba sibani banyani la kunenkinga la sindlula njani nalokuthini mina utati bona kuyafana kimi ngene 1 2 3 if ngingamkhomba ukuthi akasebenzise lokhu ahambe njengoba vele ngiyambona vele ukuthi ungiloko empilweni yakubona phela ungazufaka leligama lokuthi utatibona kusho ukuthi wena usenalithanda yebo seliphelile lithanda ifika lapho lenzabe ukuthi awusanandzaba okay ngiyaphuma mina ngithi nje ngimfada ngithi ngiyangaphandla ngithi uma ngibuya ngaphandle ngifika la endlini la ngiyabona ukuthi okay lokwendekele ngibuya khona akusafana lokala endlini angeke kuze kube ngicompare ngekudla ungene KFC uthenga inyama ngithi uye Galtos uyacompare ukuthi okay iKFC ifika yangiphatha kahle ngithi next time awubuyela uya ku KFC iGaltos asayibona emsebenzini wayo ngisho Kodwa sesami ngicela sizameni man sikhumbuleni uthe bhuti wethu la batfolane high school basa adola kwangagcina lapho bachuba invi yabo kusho ukuthi bathandzana kahle bathi made bashada ngicela singasabulali nemalungelo emshado umshado wona wofana nawuvuma lapha usho ukuthi wena uyamthatha nangu njengemfati wakho nawe uvuma futhi again ukuthi nangu uyamukele empilweni yakho lokusho ukuthi lona ngisofa silahlane wakho lokusho ukuthi ebubini nasebuhleni nikanye nine sengimshiya njani mina lokusho ukuthi lona ulikaos lakho laka left yes ngicela ukuthi siyilungiseni lana kafushane nebalaleli bakhona ukuthi babe esimeni lesiconzile asikwati ukuthi singayibaleka lena yokuthi sithi sese ngoba sekevele okunye kumbe mhlambe ngoba inkonzo landlini ayisakhona ukumnethisa kahle sekufuna aye ngaphandle umshado lelo sikhuluma akusumjolo nje ngcono ngabe ngilemuva lele sasikhathi basa adola maybe besitoyivisisa la but sebasemshadweni babophekile bobabili uyathi iringi ike ingihlekise iringi ngeva lomnye kancane abekisa athi ifinger cuff kunanaku lokusetshenziswa amaphoyisa kuthiwa ama handcuffs uyakubopha khona la kusetandla tingahlukani but iring ngesasikhathi nifakana khona la tingalweni nekhafa niyadibopha indlela yokuthi niyadibopha anisahlukani sengiphuma njani sengitholakala ngisekamereni lami 3 weeks inyanga yonke ngihleli mina ekamereni lami ngedwana kusho ukuthi phela nangithi ngiyayibuka bhuti ngendlela ayibhale ngakhona kusho ukuthi kahle yena so ukhiphile kulomshado angithi angibona ngathi ngisesi lo ati khiphile lapha ngoba uyasho ukuthi umuntu lo ngasafuni ukuthi ahlanganyele naye mhlambe into lebeyendeka le but inyalo sekune gap ngoba nangu akasavumi because uyasho ukuthi nangithi ngizama kumbamba ungishaya sandla kumbe asuse sandla sami kuye uyakubona so kwendeka ukuthi na bhuti kukhona la kwendini yes ayisiyodwana nedi ngoba angithi bhuti usibhalele side la uyabona so nathi sithatha le side la bhuti sithatha le side la sethi yabona kube mhlambe bekubantu mhlambe la betambona boyi2 baphikisane lana sikhone ukubandlulisa ngabe iyalokwana mara sesi noma ngabe kuthi kukhona lawa menda kona wrong nasaphuma ekamereni nabashada ngicabanga bomake babafundzisa nabajubal kheke ukuthi hey sikwata ngala squad ngala uyakubona yena nasaphuma nendishi yonke ahamba ayohlala ekamereni usho ukuthi babadle ku ukhumbule futhi lokungena kukhona uthuma phela ukuthi ayothenga ngaphandle ungikhube utitshele ukuthi wena uhlakaniphila ngithi ungikhube ngade wayifuna ngakhona noma kayingaki uthula la mfati ajika khona utoba nenkinga wena ngambe solokubona solokuhamba kahle kumnanzi la ngijika khona vele sengigciniwe ngimatile sengiyajika asicabangeleni bantwana bayalimala
Asicabangeleni bantwana emshadweni. Angithi thina sivumile ukuthi sakha umndeni sidawuhlala kulesimo. Konke lesikwendako asikwende sicabangele bantwana ngoba lesinyalo simo sabo sobabili. Njengoba sikusimo broadcast angithi simo sabo sobabili. Nyalo asicabangeli bantwana ukuthi balimele kanganani. Bayalimala abantwana. And if bantwana bayafika papa usekamereni lakhe yedwana badlalisa papa bayambona papa and ukhumbule ukuthi kunebantwana laba sensako lebhlungu bababe behlela kuwe use crash wena bathi crayon thathi crayon lemnyama crayon lesimo senhlitiyo ya papa lemnyama lelimele thine nasuka thine bothishela sendani awuva wena yile makokorosh lo crayon la sekulimala ngaki bantu ngalesimo samake lophuma ekamereni wayohlala ngala sewulimele thunya lenza liphuzule lihle kakhulu kunesisho lengake ngasiva nje eminyakeni endlulile sesingisi sithi when two bulls are fighting it is the grass that suffers the most. Yes. Nangabe kunetinkunzi nje dibambene kamatima ngilotshani lobuhlukubetekayo kakhulu so uwenda kahle lana mina ngifuna siphindze sibuye wena usonzela kakhulu kuyo lenkulumo le ngifisa ukuthi sisonzele kuyo le yemshado umshado uhamba netinvo letinyenti kufute ukuthi kukwati ukuthi nalona lo ngendeka sebandlulisa netu kwetimo letikabi but kufuna batfole indlela bobabili namake athi mhlambe babe wamosha akabe fair asonzele ekhaya asho ukuthi babe ungimoshelana la ngicela silungise lokho kungabi invo mhlambe levuna lihlangothi lilodvana nababe nangabe se already mhlambe njengoba ukulesimo lesi angajahi abe abhale letsine kube akasazange akhona ukuthi ayokhuluma namake endlini. Ngangibona ngithule wekhebule ngisazovumbuka amaduze ngisabheka iplan lami liyoze livuthwe iqhinga lami laziwa yimzobona ngemphume